Netukuromborekeri nuntu bwa mbica iu ene tukethwa tugikuretera rugono ruu o uria tugwita na mbere bakiariria akariba kwa ng'ombe anene baukaria ario DCC wa Tharaka South na OCPD wa Imenti North niwe Alexander Makauni boritie akariba ba gutuma ndugu ya thiri katigati kao na aturi bao bobone nyuma ya kari guchumiria na kuinga barabara ya Miomponi gweta Meru bakimeneria gutewa kwa kibao kiria kironanagia ndagata iria igwatithanagia Marimanti na Nkondi na irerekete gwa kwa ntuko cia ruarua bariuga ikarikarire ne rimwe ria jama inge ontubura botumite bakaumagara na muthuro gwa kagita ne kwithiritwe na wagagia mwankene jojojwa North Imenti na Tharaka South na miaka 50 na babu na tunyura munda na mana otunya munda na ntona bonge bakonziro kwa ng'ombe kwa na mantu mo na kariba kwa ng'ombe wa dini ya Nkondi Tharaka South Sub County arabakire muthenya gwemthe bakunditwe no rugo nyuma ya karikare utugo baguke muthenya gwemthe araki bauge kuonania ndagaca imbia gukorwa na kino akugikirimo kiurete na nkara aciari betu baba tutiere begagwa bena thina ino nigwe munde ndi na miaka 46 still ndi na thina ino na mathina mamonde imaminda uturo na itukwenda kuria thirikari agate batunya mbaria agate bakorangira mete ya county government idokoniara bakora tugo tugo bobo ke munde bainya ikibao baje bagite akona njira kothinda gacani na gwotugo thirikari kuya ega twira uruganyira njira ngate county council awa twandirwe kiani ya kwa ng'ombe baya bakura twareterwa mbariara ana wabubo bajire bakamata otugo ikebao batokorere stima ibagitangire gwaya twekirwa ara itianganaga tukuthukerua mete gukurwa aya twacoka twakira twacoka twathukerua seti yetu ya Tharaka Nithi tugukira emundi kebao kiatwekire ti muthomi njuki gatukathia tatigwo thirikari ya Kenya. DCC wa Tharaka South bwana Mohamed Hamdi akiariria karia banyuma ya bokurugura barabara inoge ntuthinya cia rukire. Mnanipata mzuri kati ya hapa muko na shida mnalalamika isipatikane muko na shida tena na muko na makosa ambayo kuna watu wana insight hapo kati yenu mtuachie sisi ni serikali haikushinda hiyo mtu na hawezi shinda sisi lakini mimi nasikia kuna mtu alifanya mkosa hakushikwa, mwingine alifanya mkosa hakushikwa. Kwa upande yangu tafadhalini mimi naambia nyinyi munipatie nafasi. OCPD wa Imenti North bwana Alexander Makao shajua ni nani alifanya hivyo, tuchukua hatua. Then on the other side tukutane sisi kama security team tukuwe na joint meeting tujadiliane the way forward. And then ile intelligence napata ni kwamba kibao wakati liwekwa hapa sijui kuna daraja nataka kubomolewa. I don't know the truth. Orakuromba giteke msi wa Nyaki East bwana Kimathi Mutara antu betu boko ng'ombe uchore bra tutwire na butu tarara tubicene dokone kinya na muntu umwe katugurana ira nabo tukaguranira nabo bagatugurira na ndenda kuga atiri antu betu boko ng'ombe na tugwatene kinya na antu ba Imenti baria bakwija kuthithia makosa jo ntu makosa ja mane ja antu betu jathithitwe barabara yeje kurimwa eremerwe na thirikari Tharaka Nithi County anda muthomi njuki na ibarabara batu atuthondekere ja unde mu biashara kwetho igukubwa kugitanire barabara ino na gweta kujukia nyamiriko kuma kithioroka andenda kuga mtoro arathire makosa ja gukura kibao muthomi njuki atari na intention yeriko kana eriko kenga bano Tharaka Nithi na batu kweja kurujithanua ugu urakurire kibao koi makosa arathire antu betu ni mpumete bo Imenti na nkiuga ndi mwendi maendeleo ngwetete Miomponi witira photocopy chakwa cha ibande no ntoba mantu jara ndenderete na joja campaign muthia barutite mbitokere mujumbe wao Gitonga Murugara gutigira na kubacura tito cia minda yao ntubura baugite bogatetheria kuthira thina ino cia minda Kwenda taito na ito kwenda tonengera taito njinji atweka buru babo titonengera taito tigo tigokoromia kura tokaromia mtora ya tothetera geto mimboria imbio tokothura tore munene wakoya gotochobera mathena maratwenamo otuonara ntetoro na wano kothikerio gungwaria ukakwetha twemenerwo kia bakwaga taito njinji agware tochwera ito baba igo tochobete utire gonge njinji ngokwareka baba nchowona ntobaku itokothena na itwetera ukinya 2022
Nkiripotera Oro TV kuma Ntere Tharaka Mito wa Paul Gwakabithe.